uze nge-identical code. Yeah. Okay. Yeah, usibona sila khamba nithokane already selune-protection order eseyikhona ngithi. Yeah, so size la mayelana ne-issue yomntwana. Okay. Yes. Yeah. Sizokulanda umntwana. No, umntwana ngekhe nimntwana. Isizathu? Yazi kunjani? Into le iku-magistrate. Isakhodo. Uyazi ukuthi kwenzekani? La, let me tell you story la sisuka khona. Story ubaba lona abantwana la ekhaya. So ekubeni nabantwana useswa la ekhaya wachayiswa ikoloyi wabhubha eFalbank. Okay. So othi ukuthi yokuretrieve isidumbu lesa ehle kusa retrieve ipathology. Maba lokhoza bayamthatha ngenza i-follow up uhlala nabantwana bakhe la ekhaya. So abantwana baba khona siyangcwaba ngenza umncwabo konke. This guy was not there. Ube ngekho noba khona njenge-Cherry nelona i-Cherry ne-boyfriend. Therefore we ought ukuthi ngemuva kokuthi sekungcwatshiwe I call that boy ngimbiza ngithi ndoda angithi unabantwana la ekhaya asikayikhuluma into yabantwana ngemva komngcwabo. Therefore ngifuna senze i-interim ilo athole i-custodian yabantwana but sizoyenza through i-court. Okay. I-planning layer. Okay. Then after ngi-applyile esiyabuswa ngi-applyela that i-planning layer. Ought ukuthi silindele i-advocate from Witbank. Ize izosihlalisa phasi ukuthi abantwana ufanele babone ngalesi sikhathi then bese ngalesi sikhathi mhlambe makuvalwe ikolo njengoba wenza phambili ngamvumela ngathi i-parenting plan. In fact. Okay. What into ye-parenting plan imsili kakhulu yena angizombekela ukuthi abantwana ubabona ngasiphi isikhathi. Ngengibuyisele emuva kancane kokuthoma that guy azange akhiphe i-damage ukubahlawula abantwana. Akakabalobula abantwana sibabantu abantwana mangabe uyabafuna beza ngakuwo ukuhamba ngokomthetho ufanele uze abantwana ngiyabahlawula. Mangicede bahlawula ngiyabalobola babe sebeza ngakuye ngokomthetho sikhambe senza ama-ritual sokutshela unina la khona nabekhethu abizima ukuthi abantwana labo base bayaphuma kuleli khaya. Wenza ilokhoza uyeza ke ngendlela esavumelana ngakhona ukuthi it's an interim planning parenting plan. Ubathatha as if ngathi bayokuvakasha ngoDecember last year. After that mina ngilindele ukuthi abantwana bayabuya. Abantwana babuya. Abantwana labo kahle bebahlala kuphi? Bebahlala la nonina. Okay. Ithi ngizwe mfo wena wazini mhlawumbe ngendaba yabantwana? Abantwana bebahlala eFalbank bebahirile romile nonkosikazi. Nonkosikazi. Okay. Nobaba lo mfowethu ulobole la. Ulobolile? Ulobole usesi lo? Umlobolile. Okay. Ninayo incwadi yamalobolo? Yes nayo. Azange lobola baba ezakutshele ukuthi kwenzekani. Uyazi ukuzahlale eFalbank eRomania bekasebenza i-security umntwana. Okay. Bekuphala umsebenzi. Wazi umsebenzi ngithi umsebenzi ngoba utholakala. Buya uze ekhaya. Kumthatha kwami ezazokuhlala nabantwana bakhe atransfere konke athathe nabantwana ubafake esikolweni esiseduze naye. Yangizwa ukuthi ngithini. Incwadi athi lobola bafika ngelinye ilanga ngithi ubaleka uzokubhadala idamage umntwana osibeka saphila usesiya. Ubaleka uzokubhadala umlando. Uthi uyafika uthi basho uzokulobola yena. Uphethe how much? Only 6,000 rand. Ngithi ufuna ukuzibonisa
ku-media ukuthi uhlaza kangangani uphethe 6,000 rand sithi into yakho le abe yanele nekomo asizoyenza ikomo into le ayikabhalwa ukuthi uyalobola lapho sithi bafika bachiya imali engaka ngingakhiphela yona ngendlini kufundise yona ukuthi ayisho ukuthi walobola isho ukuthi wachiya imali engaka yayingalingani even ikomo eyi-1 umfazi umthatha mawunenkomo ezingane okay bese uyamvunulisa even a death certificate ingakutshela ukuthi into leya ithi kancane asikisibha ngizwila ngisho siphethe iside eli-1 nje sithola iside elinye ngapha ngakini so sinanda sibonisana lapha nalapha angitsho i-customary marriage la eSouth Africa whether umuntu ufika aphethe 10 rand wafika nge-10 rand leyo mthatho which is ngifuna ni-understand umuntu weza aphethe even 10 rand wafika wazokulobola ngokomthetho umuntu lo mtshadile okay asithathe soke uyithethe wayisekhotha ngithi umagistrate nguyo ophethe all these things uyazi ngifuna ukuthola inpa bengifuna ukuthi net bengikudlulisa lapho ukuthi as long whether umthetho South Africa uyakuvumela net wa-celebrate kwenziwa ini wakhiphe 10 net for ukwamukela imali leyo ngamanye amagama uthi ukuthi uchadile ngokunjalo vele nokumngcwaba ngokomthetho uyakhona ukumngcwaba wabhalelwa yini kumngcwaba khona ukuthi amakade kumfazana ngizama bengifuna ukuyidlulisa leyo khona ke even ukuthi abe khona azongcwaba njengomkakhe angithi ngesinto awuyi kabolitshera kuyo yazi ukuthi injani i-culture lucky enough manje seba introduce i-cultural code very soon izobe ikhona ngiyo at least izokulamula izinto because uyabona manje la eSouth Africa constitutional baberegisa the Dutch one that is why wona soke si adopted the reason why usibona sela is because of sifuna uku-understand between i-issue ukuthi umntwana ufunda kuphi isikolo nimthathe ngaliphi ngiya-understand i-process yonke sekhotha abantwana bayi-2 omunye ule which means kudosa the reason now ekubonakala ngathi kudosa nangakhona ukuthi mhlambe ngoba umama usekashonile and washona ngenkinga ye-accident sekuzokuphuma imali so sekudosana ngendaba yabantwana ukuthi no laba bathatha abantwana because of bacala ukuthi no imali yomntwana lebakhona ukuthi mkhena i-claim yenziwe ngubani claim yenziwe ngimi then sazwana nama-atheni wami ePitori ukuthi ubaba lomntwana ufanele kube nguye lo i-parent eseleko saya naye ePitori bayibhalile ngakuye bathi mari nawe asikhipheli ngaphandle each and everything eyenzekako ngemali we're going to call you bazongibiza siyiphethe njalo siyiphethe nje nekhotho umagistrate ungayifile banka namanje benginayo umagistrate izolo why magistrate adelaya i-process le because ngicabanga ukuthi as long as uyazi wiper uyazi ukuthi nangabe mhlambe kunabazali abayi-2 kushone 1 and lucky enough nithi ulobolile mara nina nimalela i-full access because kosabe ne-full access phezu kwabantwana bakhe decide abantwana bathi bafuna ukuhlala naye abantwana bafuna ngoba abantwana bathi walila abantwana bathethe ngekani la bathethe ngekani ngaphandle abantwana bebahlala nama abantwana bahlala nama abantwana ubathethe ezif njengabantwana bokuvakazi kusukela lapho ubathathela safuthi I don't deny ukuthi alokhuze ukulalela I don't deny ukuthi abantu abakhe ezazobathatha ngebakhe njengoba ngambiza khamba estradeni ngathi iza sizokwenza ilo interim parenting